bilo srećno polu, da je u tom trenutku u Somboru ranio Dragan Spunio, koji je onda u odličku, naravno, odličku Somboru. I ja sam samo bio se strašno spreman, to je 5. razred u napredi. A tiče, Dragan Spunio je taj moment, naravno, u područje. Zdravo svima, ja sam Sara Jovanović i bavim se muzikom. Ono što me od uvek najviše ispunjavalo jeste da zabavljam ljude. Da li je to kroz neku plesnu tačku, da li je to kroz neko izvođenje muzičke numere. Nije bitno, samo sam želela da vidim osmeh na ličima prisutnih. Kada sam bila mala, uglavnom su to bili moji roditelji. Njihovi prijatelji, moji prijatelji, roditelji i sve dalje. A uđu trenutak i potpuno da je to škola i ovdje nema važnije odrele, nema ništa asistencije, tam sam tu na sceni i radi to što misli što bi trebalo raditi. I u glumi jedna stvar jako bitna, a to je da staneš iz toga što govoriš, što radiš. Naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi oproštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zloga. Amen. Petra. Drugi naziv za... Paska. Bravo. Kad se završi liturgija, pa ono kao vino i hleb. Bravo. To. Šta se, kako se zove Uskrs? To je od, bravo. Kad je to? Pliva. Šta je? Riba. Bravo. Thank you.